Sini bubagrap already social media wasada boano call kaya bisaka abo kisah clarification ready ne abo chung je question kai mani o jeta Tripura WhatsApp no sikam hinjak abo ti so actually sikam abo sap no hinda halam kukirok no sikam no Age nino o sikam hinjak mani narok joto sai mano taupan very common sikam coba narong ni nana dabura song taupan tongke sikam coba tam no hin hinay narok singke borok sai mano u halam kukirok no sikam min mani taong narok ano sing mano halam kukita mo au kukirok no se tamin mani mijo kukirok no se sikam hinjak mani oh Tripura ke halam kuki je hinjak maniro ke tamo difference main karon ke je sikam ro Tripura ni Maharashtra ni sovereignty no accept khainai ro borong no halam min je sikam ro Tripura Maharashtra ni sovereignty no accept khainai borong no halam min যেমন 12 halam hinjak 12টা tribe je sikam ro Tripura Maharashtra ni andaro o phaya borok no inke kuki no obono difference o halam kuki hen mani so oro sikam coba ini abole very common till recent time sob semua jeng kenal sikam coba tam ni bagai cerai rok tuya rok umpan sikam coba tudi dakti engyake abona ini sikriwe turumani ba abo coba usikam rok inke jeng coba ni borok ini seni jago borok ni Carizias sob semua coba o trina ni kiria Carizias people sini sikam kok ba inke ral no ral mi ral lo sob semua mane coba o tong nai bro inke norok ni dabura norok ni o para je hogra tong nai rok no dabura dabur chu rok no norok singman phung ai sri nyake sanja o ongdrop rok inke coba rok ongo ini inke samoy rok borok sob samoy sotor ko ketong mane sikam coba sikam rok kaya attack kai nai abo mane sikam this Pharisee tribe Pharisee in nani taisa derogatory hinai hinjaga no these brave people, these courageous people who were always clean, sob semoy borok tam coba wotong, abo borok nono sikam hinjak mani. To narok sai manu sikam coba, it is nothing new. Don no mani koni somoy ni simino, rai kecak, rai kosom rok abo pro, Battle of Tlangsi, no, Battle of Thanasi, no, Battle of Tlangsi. Arawoba, rai kecak bahai ke aro mecem kasih kamrok na mecemai abo victory ngai phai mani engke don no mani ko bofruni ba 1400 apruni simi se sikam coba mention till recently chini da burarok ba sikam coba ni kok so engke sikam coba sikam this is very much part of history of Tripura. Abo kep no chikon kai na ni bagay ya kep no abo tolak klay na ni bagay ya. Jung sai mano UPSC rok pan SSC rok pan payo headhunters singke sap no hit Nagas headhunters. Borok proud se feel kayo jung headhunters ini. Dai jini mizo rok lusai hinjago. Lusai mane tamo lu inke bokrok sai man me tan mani. Inke headhunters in mani kok se lusai inke lusai word no borok kuno din derogatory hinai saya ble inke jeng je wanje rong no wansa hin mani abo derogatory ba wansa no inke sikam word this is proper noun abo ekta noun so ro derogatory hinai boi feel kai mani ang aboya ang nije rangkol jeng halam community ni Tripura wo so halam community o payo halam kuki community so abo ang nije se I feel board recruitment board ni chairman ngai ang nije saksang no sikam min nani ang kuno lachi
I feel proud. Yes, we are from Ralmi. We call ourselves Ralmi. Ralmi means Chobani Borok. Norok oro ang kisah sana ni mucungo. O norok sa mano tamin mani. O chini rangkol ro history o Maharaj Danno Manik ko somoy ni Simino rangkol inoy poriskar ke ullekh kayo. Kintu tini porjonto chini population Tripura o 4-5 হাজার seko. হয়তো जों सब समय चबाव तंगमानी अबब एकटा कारण अंगमानो चिनी पपुलेशन बांगे सो 1400 सिमी चिनी इतिहास माने रासमालाओ जुदी रांखल उल्लेख तंके तिनी फान रांखल नि पपुलेशन 5000 से अंको इने बुई आनोसिनके तामनि बागै अंगमान मे बी 14 रासमाला ले रांखल रक सुइजबले इनके औ रासमालाव रांखल उल्लेख तंके बसरो 10 জন फान बारिके 1400 नि सिमी ताव बिसित काखम इनके पपुलेशन टाइप बांगनानि कक्से হয়তো উচ্চবা রক নি বাগৈ রাল খাইমানি বাগৈ উচ্চবা বলতে নিজে বাই উচ্চবা অঙ্গ অন্য জাত বাই উচ্চবা অঙ্গমান কনস্ট্যান্টলি চবা উরাল अब ni বাগৈ ন তামিন মানি পপুলেশন কম অংখানা চিনি তো ইনফ্যাক্ট সিকাম जों বুঝি মানি ইনকে যে সবসময় চবাও তংনাই কারেজিয়াস পিপল রাল বরক হিনমানিছে abo kep no kuno tola khaina niya যদি নরক সাকে মিজোরং ন লুসাই হিনমানি abo derogatory deba nagarong no headhunters hinmani derogatory in fact ang kakao chini halam kuki community ro we should feel proud hoito sikam hinay abo chini debarma chini jamatia chini riang ro sikam choba sikam rong no kiriwai sikam hinmani mane ekta fear factor hai jomo kirimani hai okay so it is something to feel proud that we are courageous people who are always tamin mani choba otong nai choba ni borok injak mani se so I think nothing derogatory dai judise oro mane wansuk mane alada wansugoi negative norok judin negative wansuk mani no angle sasinai norok judi bekachikon bai wansuk mani ke jeng nakar sano but abo kep no chikon khaina ni bagai ya kep no opoman khaina ni bagai ya jeng jeta history sikam choba is a part of Tripura history norok ni dadu dabura somnop singoi clear ke norok sinai about since ang rangkol abon ni bagai chini rangkol ni somonde ang kisah since rasmala rok ang saka of course chini sikam rok halam kuki we are not different protom ang samanya Maharashtra Tripura Maharashtra Mizorok tinipan Aizol no Rengpui no Rengpui ram no Rengpui means Maharaja ni ha inke jeng je Maharaja Tripura ni raja rok no raja omuk hinai saya jeng jemon Raja Bir Bikram hinai saya jeng raja rok no tamin Maharaja Bir Bikram se Maharaja tar mane tamu Rengpui mane kotor je Maharajani odino je sikam Maharajani odino phainai ro borok no halamino je sikam Maharajani odin phairo borok no inke kuki injak so chini option je halam kuki in mani both the option it is right halam kuki so asuk no norong ni tai singthai de he it is abo itihas ni Tripura itihas angsa kable sikam choba Tripura itihas ni ekta অংশ sikam inoi boino kep no chikon khaina ni bagai ya abo je siano kon sitong situng itihas no situng in manise sikam chining ke ral no ralmi ral khainai rok mane ral mane choba ni borok hin manise 저번 비신번호 시간 뭔가 섭지 서버 거다. yes 애들아. 저도 더 비신들 저도 커뮤니티는 비신들. yes choba khainai sob samoy especially chini rangkol rong no ke Maharaj song chino ral mai sap chino
Marasni Juddo Rok Kai Pro Rok Pancheng, Jini Rangkol Rok Non ke Prothom Storoton. Mane beskang sobse beskang tang nain ke Jini Rangkol Rok. Abono Ral Maisak mane sobse beskang tong nai. Hoito borok ekta karon ungkana Jini population kom ungmani. So, obose. Courageous sikam ingke kunuya, it is a synonym of courageous. Sawas kenang borok, coba ni borok in manis. In fact, ani halam kuki brothers rock, they should feel proud to call themselves sikam instead of just taking it as negative. The Nagas feel proud when someone calls them headhunter. The Lusais, the Mizos, who are known as Lusais. Lusais means, Lu means head, Sai means chopping. So Lusais, they don't consider the term Lusai as derogatory. So my Halam Kuki brothers, I think there is nothing to consider it derogatory. It should be. We are very much part of Tripura history. Since 1400, it is recorded the Sikams were in this land of Tripura. So we should feel proud. It is very much part of our Tripura history. So thank you. Ambai.